ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryeta yu ita alawas anapuluhan. Maikari, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Mga no imbis anasaya ti pagbanagam, at adda-adakais, akas iti naramid kaw. Diyak ipalubos ang mapaayak iti plano kong aramidan, tatang. Tanya ko matiplanom nga aramidain. Makaamod itanoan niya ti aramidak. Tapno matagikwak ni William. Ibagam kanyak no anya ti aramidain tapno matulungan ka. Ang mga no adda-adakdakas, no di yu pinapanaw ni bakit nati. Ang mga no di na tayo pinapanaw ni William ije balayda. Addaak dito'y tiyandaan. Addamat masabat ko soldado. Ngam saan mat ani William. Kasla amok. Sa dino nga tati nakakit-kita at kankwana. Igagarak adong paran tapno agsarita kami. Husto, tasabali ti taltalyawan na. Anay ko. Apaya dinong parnak. Sorry, miss. Sa baling amin ti taltalyawak itay. Vina? Sika ka di? No, Jack agbidot. Sika ni Ronnie. Mabigbig na tayo matgayam. May sakaitan, soldado. Aping adda ka dito lugar mi? Nabiitak pa yan na idistino dito eh. Inayong dakiti grupo da William. Basit kami, iswa pinagsisinad da kami. Dayta, tibilin ije nga to. Tatang, malagip yu kadipay ni Ronnie, akaaruba tayo idi iyay away? Jay ka din nakutaw nga anak ti kanayon tayo alibasan ti mulada. Wan, malagip ko pa'y, jay madamati parot ko iti manida, iti simang pat. Inawagan na ka ide iti agtatakaw. Isuan napan ko mat ina, pati ina na ide. Apay analagip mo day jay arone. Nasabat ko itay ijay tiyandaan. Nakabado matan iti uniform ti soldado. No di nakakayat ni William. Apay no ni Ronnie langan ti pagpaarmam. Kasta ko mamot ti ibagak. Sigurado adakkel mat lati sweldo day jay aronay. Sa bagay, noan niya ti inaramid ko anang yasidag itirik na ni William kanya. Isumit ti aramida ken ni Ronnie. Mabalin ka diti umay pumasyar? Day isi ka mat gayam natay. Umay kalata iti anyaman nga oras. Silulukat lata to'y balay, wano day to'y kantin. Kailiw ko mati umay ditoy. Kayat ko ti tumulong ta. Agmay sak namin ni Jabalay mi. Ay, saan ka di nga adan di anak mo? Adda trabaho na, malumton sa sumangpet. Basta pa pumanaw. Sa bagay, no ada trabaho na, kapilitan nga agmay sak kay Jibalayaw. Wan garod. Iso ado ito'y tinalagip ko apapanan. Tamabalin ko ti tumulong, uray aginaw lang. Uray saan ka nga aginaw? Mabalin mo latta ti umay dito. May mayat betlaang ti aggunay-gunay. Ngam ti kanayon, nakatugaw. Talaga ka di asaanan nga agkalay sa da William ka ni Vina, nana? Saanan balasang ko? Nagpakpakaasi ni Vina nga ituloy da ko mati agkalay sa. Saan ka numutan nga ayatan ni William? Kasta ka di, nana? Imbang ano saan nga agriri ni Vina, nana? Isumat ngamin tinangarab ka ni William. Kan no nasayaat ko mati kababalin na. Mabalin na masursuro ni William nga ayatan. Kasjay mat ngamin ti ugali na. Addan tulat ta masirpat na sa bali, nana. Di na ko makagura iti daytoy nga ibagak, balasang ko. Anya ka di dayta, nana? Apay kumakagura kayo. No, mabalin ko ma.
Sikati, kayat ko aparay ti anak ko. Saan kat aday jay Avina? Ni Nana mat. Kasano ko maasyak ti maikari? Kat dinak pa'y mat inaram ti anak yun, Nana. Ay, kayat na ka ti anak ko balasang ko. Ngam, mangalala ang itibuelo. Tamabain ka no, amangaram kan ka. Nay, naka-shorts ka iti nakakit-kiting. Ken sleeveless day tabadom. Papanam ka day. Mapanak man ni Jay tiyandaan nanang. Kalpasan na, mapanak iti asidag tinagkampon dagiti soldados. Apay gayam anak kampo dagiti soldado ijay. Anya nga tati makagapaw. Jakman amo. Kunadamat nga da kano nakaibaga apagpagnaan kano dagiti rebelde ijay adiso. Agturong kano da ijay adalan ijay bantay. Adda nga ta nakita daanag na aribelde ijay. No adda, dinangag tayo ko matipin naltugan. No ammo dagiti rebelde nga adda soldado ijay. Ay magnada iti sabalay. Agpakada taman ket di. Tain tamangan iti kantin da cherry, bro. Katuna, bro. Deta kumamat ibagakan ka, ngam inununa anak. Tulungan nakman ka ni kapitwa. Kanya nga ti maitulong ko kan ka, bro. Amumon Napintas na iti abalasang. Dakkel pa iti utang ko kinkwana. Kanayon ta amapan ijay. Ngam di mo matngamin arman. Umanay laang matjay isam mo kan kuana. Iturtured kon nga ibaga. Mapantanto no sardam iti balay da, ha? Uray mapanta, no di mo matibaga tiriknam. Kasano nga eh? Da William met ken Ronnie tinagkuyog. Papanandang ata. Surutak man ida itinaliman. Kangay, bro. Awan ka rin pa ma'am? Aday di, di na kano kayat ti soldado. Tadi na kayat ti mabalo adagos. Matay kan aya. Taday tapet timbagana. Mas daawak man iti daydi a tao. Makapadismaya. Mangkita kan adito eh. Sakbay may destino tayo ti sabali manan adiso. Ha? Awan mo ti dakas na, nulakit di adamang kursunada kanya. Ha? Baliktad mo. Hanggang di ko man nasingpet tapno intun pumanaw ka. Mabalin mo lang nga ibati itayan na itidadakkel mo. Ay wala niya. Pagan anok ti tao adi napatgan, kan respetuan ti dadakkel ko. Sinalbag kayo asultado. Adda kong mapaltog ko tapaltugan kayo. Ha? Pumanawak man langan. Nagaram-gayam ni William kan kaanak ka. Nabayag nga intali mong mudita kaunggam ti panagayat bukan kuana. Naragsakak. Ngamasan ko paya sinungbatan nang. Nabit pa'y matanagaram. Addakan ka day ta anak ko. Dakkel kan kat amom tinasaya at kan saan. Wen nang. Oray ay ayatek ni William. Kita agpay no kasano ti anos na nga aguray. Wen no napudno ti lalaki saan asumuko adagos. Malagip ko man gayam. Kaslaman na iranran na ti panagkita mi kaninana nati. Idi kam kamatan ti ama ni Vina. Wen nga agpaysaw anak ka. Kasla na igagara. Agasam, tasikapay tinang tulong kan kuana. Iso ako nakakasla na igagara nang. Ni Ronnie ti masabat ko. Di na nga ta makita ti kinapintas ko. Pagtimkak man. Hi, Ronnie. Ay, papanam. Ay na, nagkiting matan ti shorts na. Dita lang man. Ronnie, ag-selfie taman adwa dito yung cellphone ko. Kuha agdadarasa ka. Intun maminsan tulangan. Sige
pumanawan. Ha, salbag a lalaki. Pinabainan nakit din. Tse, anya kumayta. Makasara kak tulat tamit iti adayo anasaysaya at ngamda kayo kin ni William. Weh! Apo, aging gatlapayag matiis mo, bro. Sakti karagsakan ita, bro. Sinong bata na ko ni Cherry? Amo kasungbatan na katikapidwag. Tanaibaga na kanyak idi. Nga adda nalimod a panagayat na kan ka. Anya? Nabayagan? Ada panagayat na kanyak? Wan ka no. Nasaktan tirik na idi da kayo kanivina. Ha? Kasta ka di? Kung naman ni Vina tinangaram kan ka. Ngam ni Cherry, sika tinangaram. Nangrog iti panaggayam mi kanivina. Edi kinid daw na ngag-selfie kami. Kinid daw na ti panag-selfie mi, idi nagsabat kami itay. Saan ko pinatgan? Dili ka doon. Ay, no pinatgam. Amang ano ipos na. Ha? Ibaga na nga da relasyon nyo. Ay, day tama ti pinanunot ko. Iso nga inadaywak adagos. Saan kayo kadipay nga agkalaysa ka ni Cherry, anak? Ibagak to na makapanakin ton malamig balay da, mami. No umanugot, in kamin mangalay iti application for marriage mi iti City Hall. Tapno makapagkalay sa kamin. Kaya't kung ti agawir iti apukok, anak. Dumanon tayon to dita, mami. Imbaglakit din Tas saan natuloy ti kalay sami kanivina. No saan na ka nagpamarang a caretaker, mabalin asaan ta naduktalan ti madi a kababalin na. Iso adak kalayamanak na itakda kayo, mami. Nalaing kayo. Aramidak ti amin para iti kakaisuna nga anak ko, iho. Awan mat siguro ti pangbabalawan nyo ka ni Cherry, mami. Di mo pa inaram, kat naibagak lang arudan, nga iso ti kayat ko amanugangan. Kanya iti banag na ti panagpatpatsarming mo iti soldadaw. Baklan samot da dya aroni. Pinanawan nakit din. Bakla? Adayamit soldado a bakla? Ni Ronnie ngay. Pinakitaak iti motibo ng pinanawan nakit din. Ha? Bakla ti kasjay alalaki. May samit na dya, William. Umuna, intantan na ti kalay sayaw. Idikwan, imbabawi na. Ay, salbag day jay. Sinalbag dagijay a soldado. Addala ko magayim ko a rebelde. Tamakikapanga kadakwada kat kalabanak ida. Ay, kasano tayo nga ta makabalis ka dagi a soldadaw. Apay ang nagparintumang ka iti sangok, William. Makiasawa ka kadikanyak, Cherry. Wow! Nagpinta sa singsing? William, umanugot ak ama kiasawa kan ka. Ayayatan ka, William. Agaman ako na, Cherry. Ay ayatin ka unay-unay. Intan mangalit ti papel tayo di City Hall. Sikat ti matungpal, William. Oh, naidumdum at kinaragsak ko ita. Masigurado ka maragsakan mat ni Mami no maamuan na ngay manugot kan ngagkalay sata. Di ka pa'y nagaram. Inaram na ko ni Nana nati aparakan ka. Ah? Kunana, anasingpet ka kanungamin. Magustuhan na kakanuunay, tas sikati maikari kanu kanya. Day, apay akas landar ba akad suuran day tarupam? Jakla kumanap-napan ijay simbaan. Makapasuron. Sigud mo't asaan ka mapmapan ijay. Anya nga min tinapanam ijay, aya. Kanapay anakaro tirurod mo. Inawis nak ti may sagayim ko. Nakitakit din iti bulletin board ti simbaan tinagan da William kan Cherry ijay. Umadanin ti kalay sada. Sino at Cherry dayta? Nakitkitak idi ijay pagadalan. Adda kan tinda iti asidag ti pagadalan nanang. No kasta.
Day tangarod a babae tinangagaw, itinasaya at amasakbayam kumakan ni William. Adala ko mamaaramidak. Taguloak iti kaaldawan ti kalaysada. Kablaawan kayo, anak ko. Si kalaunay ti maikari nga asawa ti anak ko, Cherry. Agyaman kami unay, mami. Agyaman kami, mami. Kablaawan kayo, anak. Sapay ko mataag na nayon tiragsakyo. Agyaman kami, nang. Agyaman kami, nanang. Ay na, itala nga nagbalinak abesman. Kat itipay mismo agayam kan kapidwak. Kablawan kayo, Cherry, kan Baya William. Ala, Thank you, intayo thank you. amin iti pakaangayan ti reception kakabsat. Agragsak tayo amin ijay. Jakla ko manapnapan itinalimod ijay simbahan. Nakita-klakat nga ro tiragsak da ijay. Ikarik ngagbalbaliw ako na. Tapno makasara kakmat itinasaya at akag-asat ko. Gapoy ti ambisyon tayaw, datayukit nga ron tinawanan. Ikarik anak, agbalbaliwak Mike. Dakkail tinaramidak, iso a pinapanaw na tayo ni William ije balayda. Agtitinulong tayo nga ruda na mapanaglako. Tapno mapasaya at tayo tibiyag tayo. Saan ajay mangnamnama tayo abumaknag kat aramatan tayo ti sabali a tao. Wala nang. Iso asaan tayo ang maikari nga agnaed iti balay da William. Gapo iti kinaambisyosa tayo. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetayo itaalawas na pauluan. Maikari, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay.